Spálňa. Príbeh na tému spálňa vám pomôže bližšie spoznať popis tejto miestnosti vo vašom dome alebo v dome vášho priateľa. Príbeh na tému spálňa vám pomôže bližšie spoznať popis tejto miestnosti vo vašom dome alebo v dome vášho priateľa. Môžete si tiež doplniť slovnú zásobu na túto tému. Môžete si tiež doplniť slovnú zásobu na túto tému. V spálni máme posteľ, komodu, stolík, zrkadlo, taburet a farebný koberec. V spálni máme posteľ, komodu, stolík, zrkadlo, taburet a farebný koberec. Sú tu dve okná so záclonami. Sú tu dve okná so záclonami. Naše závesy sú modré. Naše závesy sú modré. Na posteli je deka. Na posteli je deka. Je tiež modrá. Je tiež modrá. Pretože modrá je jednoducho naša obľúbená farba. Pretože modrá je jednoducho naša obľúbená farba. Na stene medzi oknami je zrkadlo. Na stene medzi oknami je zrkadlo. Pred ním je malý lakovaný drevený stolík. Pred ním je malý lakovaný drevený stolík. Na ňom sú hrebene, kefy, hodiny, lampa a váza. Na ňom sú hrebene, kefy, hodiny, lampa a váza. Pri stene je šatníková skriňa. Pri stene je šatníková skriňa. Takže naša spálňa je mimoriadne útulný priestor na odpočinok a spánok. Takže naša spálňa je mimoriadne útulný priestor na odpočinok a spánok. Шановні друзі, якщо ви бажаєте опанувати словацьку мову самостійно, то можете придбати самоучитель «Словацька мова» без зайвих зусиль. Пропонований підручник призначений для всіх, хто бажає вивчити словацьку мову. При освоєнні матеріалу підручника досягається рівень знань, що відповідає рівню B2, тобто самодостатнє володіння за загальноєвропейською системою. Підручник складається з 36 уроків, кожен з яких містить дві частини – граматичну і розмовну. Усі правила викладені відповідно до сучасного стану мови. У багатьох правилах проводяться порівняння з граматикою та структурою української мови. До усіх граматичних тем наводяться вправи. Розмаїття розмовних тем представлених у підручнику досить широкі. Аудіододаток містить тексти, діалоги та завдання по розвитку мови і її сприйняття на слух. Усі записи зроблені носіями мови. Даний підручник ви можете придбати, написавши мені на електронну пошту, яку ви зараз побачите, або знайдете її в описі під кожним відео. Отож, зичу всім цікавого та успішного навчання.
Príbeh na tému spálňa vám pomôže bližšie spoznať popis tejto miestnosti vo vašom dome alebo v dome vášho priateľa. Môžete si tiež doplniť slovnú zásobu na túto tému. V spálni máme posteľ, komodu, stolík, zrkadlo, taburet a farebný koberec. Sú tu dve okná so záclonami. Naše závesy sú modré. Na posteli je deka. Je tiež modrá. Pretože modrá je jednoducho naša obľúbená farba. Na stene medzi oknami je zrkadlo. Pred ním je malý lakovaný drevený stolík. Na ňom sú hrebene, kefy, hodiny, lampa a váza. Pri stene je šatníková skriňa. Takže naša spálňa je mimoriadne útulný priestor na odpočinok a spánok. Príbeh na tému spálňa vám pomôže bližšie spoznať popis tejto miestnosti vo vašom dome alebo v dome vášho priateľa. Môžete si tiež doplniť slovnú zásobu na túto tému. V spálni máme posteľ, komodu, stolík, zrkadlo, taburet a farebný koberec. Sú tu dve okná so záclonami. Naše závesy sú modré. Na posteli je deka. Je tiež modrá. Pretože modrá je jednoducho naša obľúbená farba. Na stene medzi oknami je zrkadlo. Pred ním je malý lakovaný drevený stolík. Na ňom sú hrebene, kefy, hodiny, lampa a váza. Pri stene je šatníková skriňa. Takže naša spálňa je mimoriadne útulný priestor na odpočinok a spánok.